Sika tiragsak ko. Tinapalabas, awisan ko man ni Don Romeo ni Oliver ang mapanda iti restaurant ni Richard. Ngem sana kayat ni Oliver. Tana sa una, adi na kayat ang makita ni Richard. Gapu iti dayta, napan kinasarita ni Don Romeo ni Richard. Kaya't binalakada na daytoy, nga iso ti agpakumbaba ken ni Oliver. Natuloy nga ron ti panagbakasyon da nga agama ije probinsya. Sinarungkaran ni Oliver ni Tata Canor nga ama ni Elisa. Ket impakaammo ti baro nga addan asawa ni Elisa. Inawagan nga rod ni Tata Canor ni Elisa, tapnupen ken na ti pudno. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sika, tiragsak ko. Kumusta kayon? Di kay agdanag. Mangipaw itak inton madamdama iti kwarta. Tapno adda igatang yu iti masapsapul yu, tatang. Saan nga importante kanyak dayta, anak ko? Ha? Elisa. Pudno ka di nga addan asawa. Si kaamis mo ti pagdamagak, Elisa. Pudno ka di nga addan asawa. Kwa, tatang. Uwan. Pudno. Nukasta. Apay adi mo impakpakam mo kanya. Mabiit lang, tatang. Asino tinakaamuan nyo nga addan asawak? Ni Oliver a mismo. Ha? Ni Oliver? Nagbakasyon da kano dito'y kani papana. Kat si marungkar dito'y balay. Anya? Amom ka di, anak. Imbaga na kanyak tirik nana. Anak kalidliday launay. Gaputan na ki asawa ka iti sa balay. Iso nga ingkadeng na ti agbakasyon dito'y probinsya. Tatang. Dandanin ti kalaysa ni Oliver. Iso asaan arumbang nga agliday. Ha? Day tatipod no, tatang. Awan tinaskan apaglidayan na. Gaputa umadanin ti kalaysa na. Sige, tatang. Agbakasyonak to dita. Kat agsarita tayon to maipapan iti daytoy abanag. At di sweldong, Vilma. Agyaman ak, ma'am. No nasaya at lakit di ti mapastr ka dagiti masungat abulan, at danto bonus yo. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Basta lakit di nagagit kayo ngagtrabaho. Wan, ma'am. Kinasaritak matan dagiti katrabaho am asadot. Ano agsadot-sadot da, awan bonus da. Ma'am? Iso nga imbagak asya kun amismo timang paliiw kadakwada. Itikas na, sigurado agtrabaho da iti husto. Agatap dan tulakit di, ma'am. Asyak tinagipulong asadot da. Awan ti rumbang apagdanagam, nga oray agatap da kan ka. Gaputa si ka, agtrab-trabaho ka iti husto. Kan may sa, siyak tinang bilin kan ka apaliiwam ida. Ma'am? Basta agtrabaho ka na imbag, Vilma. Kat ipakitam day ta kadakwada. Itikas na, awan masauda kan ka. Hello? Nakabakasyon kami kini Oliver. Iswadi kay umawawagan. Anya? Sa dino? Diya ko ni bagano sa dino. Kaya't nalati agpalpaliwa. Iswa kinuyog ko. Kasta ka di? Sige. Idda pa konti cellphone ko. Oh, inadap nan. Dagiti awanan pa in nga agama. Di daman lempakada ngagbakasyon dagayam. Mama, sana sungsung-bata ni Oliver di cellphone na. Inawagak ni Romeo, iha. Kat nakabakasyon da kano adwa. Ha? Sa dino kano, mama? Sarotan ta ida. Saan na? Kan may sa
Saan nga imbaga ni Romeo no sa dino a lugar tinagbakasyonan da? Nga, mama. Bayam laeng ida iha. Sana bale. Tagsubli damat laeng. Kan may saan pa'y amabalin nga agbiyahe ka? Tabay sa bulan pa'y laeng sipod nagpasngay ka. Mama. Urayam latan ni Oliver, iha. Gimatangak iti diaper ni baby, Elisa. Ala, Sir Richard. Kanayon ka nga gastos para iti anak ko. Awan dakas na. Ang mabalin ka di, Richard kunamlatan kanyak. Si ka mismo tinagko na kanyak, nga awagan nak iti Richard. Nairwamak nga minan. Sige. Irwam kon ti mangawag kan ka iti Richard. Kat, agyamanak manen iti ginatang mo para iti anak ko. Sa anak samot ta na makabayad iti utang ko ana imbag anakam kan ka, Richard. Makabayad ka man kan saan? Saan nga importante kanyak dayta? Tinasken, makatulong akan ka. Kan maysa, pakaragsakak ti tumulong kan ka. Agyamanak. Kat, kumustan ti anak mo? Awan parikot kan ko ana. Kat mabalin kon ti agtrabaho. Kabaalamon? Wan, Richard. Kabailakon. O sige. Inton Lunes, agtrabaho akon. Awan parikot iti dayta, Elisa. Daytoy adiso ti mayan mi kan Elisa. Iti panagbakasyon mi diti probinsyada. Ket nagpintas ditoy. Gapot ang presko ti hangin. Nagkinari kami iti daytoy adiso. Oliver, amok alangit ti kayarigam. Kat daga ti kayarigak. Saan ka amagawaan? No langit man ti kayarigak, para kan ka. Nakasaganak a bumaba. Tapno lang magawat mo. No pa'y kasta. Adamot ambisyon ko iti biyag. Kat aramidak ti amin akabailak. Tapno maipanakkel mo. Tapno maikariyak iti pamilyam, Oliver. Maikari ka man kan saan iti pamilyak. Ay-ayatan kalata, Elisa. Ikarig. Sika kat sikan tulat tati ay-ayatek. Ikarigmat, Oliver. Sika, kat sikan tulat tati inak ayatan. Elisa, I love you. I love you, Oliver. Oh. Nagsaya at alagi pun nagidiakan ito. Hanggang sayang. Gaputa saan na siya ti kagasat ni Elisa. Kasladyak maklon. Kanjak mamati asanak nga ay-ayatan ni Elisa. Amok. Siyak pailan ti ay-ayatan na. Apay nagsangsangit ka? Awan bibiyang mo! Sapay adda ka dito isalas ngagsangsangit. Ingka iji silid mo ta iji kang agsangit. Awan bibiyang mo! Ay, amok, Ma'am Jinky. Kailiw mo ni Sir Oliver niya. Ay, kunak to, paykay. Ngam saan na ka akailiw? Ngameng, saan na ka nga ay-ayatan? Sa bali tay ayatan na, saan asika? Iso nga oray sangit ka asangit. Awan ipikto na day taken kwa na. Anya ti kunam! Ibagbagak lang tipudnaw, ma'am. Sorry Ma'am Jinky. Ngam ibagbagak lang tipudnaw. Saan na ka nga ayatan ni Sir Oliver? Dayta, ti agdadata apudnaw. Sino ti ay-ayatan na? Ni Elisa. Aday wanak! No, di mo aklonan ti kinapod no, Ma'am Jinky. Masaksaktan ka laang. Aday wanak
Ay! Ay na! Imbarsak mo ti flower base? Ay, impaglaangan, tas anak ka natamaan. Aday, wanak! Di sige. Awan basol ko dito na buong aplorera, Aday, wanak! Wow, sige. Awan basol ko dito na buong flower base, Ma'am Jinkay. Sikatin ang ibarsak ni Didayta. Talaga ka di adi ka mabagbagaan, Sita. Ikisay ko iti sweldom tay na buong aplorera. Nay, apay ni senyora. Kat ni Ma'am Jinkay mo tinang buong. No di na imbarsak di saan ko maana buong. Gapukan ka! Iso ana aramid na tikas jay. No, pakabasulak man timbagak. Tapod nomot nga men, at talaga saan nga ayaton ni Sir Oliver ni Ma'am Jinkay. Nga oray addan anak da. Anya? Pudnomot nga men, senyora. Iso na sayaat, no saanon nga ipilit ni Ma'am Jinkay ti bagina. Sumardangkan! O sino ka amang ibagay ti kasta? Wan, senyora. Katulong aklaong. Ngam siyempre, masik nanak mo't kada kayo nga amok. Masik nanak ka ni Sir Oliver. Uray kada kayaw, senyora. Sana ka masaknan ka ni Ma'am Jinkay? Gaputan na alas ti ugali na. Hay! Makaw makasita! Tapno agnakam ka! Ikisay ko iti sweldom tinabuong aplorera! Uy, saan mo tasyak tinang iburak, senyora? Ikisay mo latan, senyora. Ibagak tomat lang daytoy ka ni senyor. Wano ka ni Sir Oliver. Kat isublidan tomat lang kanya. Anya? Iso adimon ikisay iti swildok, senyora. Gaputa isoblin tomat lang da Sir Oliver kan senyor. Amangan no dobli pay. Amom ka di, Sita! Makapasuron ka! Di kay ka di masursuron, senyora. Umisam ka latta. Amaw, senyora. Naungat ka nga ungat. Amangan no agkurot-rat tamuging mau. Ha? Napintas ka, senyora. Iso adi ka agong ungat. Tapno agtali na napintas tarupam. Kasta? Napintas ka di talaga, Sita? Wan, senyora. Napintas ka. Nang rona no umisam ka. Anya? O sige, taynak mangisagana iti merindam, senyora. Sige panawan kan dito'y sala, senyora. Naiyaw-awan ko matlang ti pungtot ni senyora. Diyak maaklon, mama. Nga inatiwnak ni Elisa. Inagaw na, tiragsak ko. Iha, Saan ang mabalin, mama? di kagda nag-iha. Tayo tiuti na. Si kantumat laang ti ayatan ni Oliver. Nang runa tadan anak kiyo. Dayjay amo chacha. Awanan bain. No ita, saan pa'y laday tati panunutam, iha? No di kat agragsak kakit di. Ngamin, adan anak kiyo kin ni Oliver. Sige, mama. Noita, kasta ti aramidak. Inton pamigsak. Sa pulag day di amo chacha. Kat balsak. Ha? Pagbabawian na ti panakaam-am muna ka ni Oliver. Diyak ninamnama makita kayo dito yung restaurant, Sir Oliver. Senyor, Kat, sika, apay nga da ka dito. siyak ti mga matmaton iti dito ang restaurant, Sir Oliver. Isumot lagaya madikan makitkita di restaurant ni Richard. Wan, senyor, nga masdang awak. Gaputaad da kayo iti daytoy alugan. Nagbakasyon kami laeng. Kasta ka di?
Ano kasta, sikat ti mangimat-maton iti daytoy a restaurant? Wan, senyor. Ngam ko ko dahito ni Miss Jinky. Tigayam ni Richard Amaldita. Jinky? Gayam ni Richard? Wan, senyor. No kasta, nigayam jinky ti akin kuko iti daytoy restaurant. Wan, Sir Oliver. Senyor. Ni Miss Jinky. Na ito, siyak pa ilaang ti mangimatmaton. Ngam inton agangay, sigurado nga ibatak tumatlaan. Nang runa no addanton ni Miss Jinky. Apay ngay, Jak maanusan ti ugali na, senyor. ala, kabayatan nga awan pay, imatunam latta. Wan, senyor. Ngam no addanton, agsubli akton iti restaurant ni Richard. Nagmayat ag bakasyon dito'y probinsya, Kanor. Marayawak ka dagiti tumatayab. Nakaununida nga umalaalatiw ka dagiti sangsanga. Uwan, senyor. Diyay launi dati mangmangag. Senyor, adda ka di maipaay ko. Taimay ka dito'y ayan ko. Wen, Kanor. Kayat kala makasarita. Umayak agkid daw iti pamakawan. Pamakawan. Gaputan ni Oliver ti kayan ayat ni Elisa. Ngem na addaan da iti parikot. Kat dayta ti gapuna alimiklik ni Elisa kini Oliver. Senyor, Kat di kagdanag. Gaputa jak baybayan ni Elisa. Si dada anak at tumulong ken kuana, Kanor. apay atulungam, senyor. Basta kayat ko atulungan. Gaputa na saya at atao ni Elisa. Senyor, Dumteng tumanan ti gundaway nga agkita ta. Kat mapagsaritaan tan tumanan daytoy abanag, Kanor. di ka maawatan, senyor. Basta ti makunak, awan ti pagdanagam kay ni Elisa. Gaputa si dadaan at tumulong kan kuana. Kat naragsakak para kan kuana, Kanor. Senyor, Kat ti kayat ko, saan ka kumagumurgura kanya ka? Gaputa kayat ko ti makipagayam kan ka. uwan, senyor. Agyaman na, Kanor. Kat manipod ita, ibilang tan ti tunggal maysa, kas nasinged nga agpagayam. Ma'am Tess, adto yun di juice mo. Agyaman na kan ka, Vilma. Pasensya ka na. Tasi katimbaon ko ang mga laiti Diyos ko. Trabaho day ta, ma'am. Kat, kumusta dagiti order ta anatang iti garden ni Mang Islaw? Itaas sumangpat, ma'am. O sige, si kanti makaamo inton sumangpat, ha? Wan, ma'am. Kat, dagiti order ta ababoy kin ni Tata Banjo. I-deliver dan tumutla ang inton aldaw, ma'am. Tanagpartida itay parbangon. Sige, nasaya at mat. Naimbaglakit din, taadadagiti am-amum amabalinta pagorderan itinatanggan karne. Wan, ma'am. Kung saan unay anangina. Dakkel ti na itulong mo dito restaurant, Vilma. Gaputad da amum amabalinta pagorderan kadagiti natanggan karne. Asaan unay anangina. Kasano, Oliver? Santa ka di pa'y ngagsubli ijay syudad? Papa, kasla kayat kong tagnad dito eh. Agam kasanon ti pasdak mo. Papa, Agsublitan ijay syudad, iho. Nasken nga si kaswem ti negosyom. Papa, Sana mabali na panawam ti negosyom iti mabayag. sige. Agsuglita nga rodon ijay syudad, Papa.
Wan iho, asikaswempay ti negosyom, katag sublikan tumanen ditoy. Kaguram ka diya talaga ti kapsat mo, Oliver. Papa, Aglayon tayo di restaurant na. Ijay tanamangan. ang... Iho, sana rumbang aguraam ni Richard. Inagaw na ni Elisa kanyak, Papa. Di mo sawan ti kasta, iho. Diyak kaya't nga ginura kayo nga agkapsat. Papa, Di mo kumaguraan ti kapsat mo, Oliver. Ipagpagapum kuman kanyak nga amayo. sige, Papa. Aglayon tanga ronda ni restaurant ni Richard. Agyaman akno kasta, iho. Kat di mo kumagurguraan ti kapsat mo, kapulaan iti babae. Agtuloy nga ta tigura ni Oliver ken ni Richard. Gagayem, di uliwayan adenggen ti ituloy tinubela tayo ang napauluan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.